Kublai jan made EP such as in waro ki prolog ki wa apat le ki wa pa uni channel ngai to MP prodi chat inang te ni ga jan made such as in ki khubo da ban ra chapi da kapnar news te chwa was dang ki khubo snya bha ya subscribe uni channel knang wa yo chuk chuk phi ki khubo ki wa thamme te hapo ka a so kan ta ye ga ni ga jut covid-19 da update ki wa ki wa yo thamme da poi hado sunspark ko phau mto i wa ke mo ka dang mi ki si dang he chuk chuk kan ga case ki wa dang yo thamme te wa yap hapo ka a phau so kan ta to a phau wi ngut ka ni man ko ka sni ko he do ki wa yap na do stang ni ka jut te ye ki wa da chai wan hapo ka a phau so kan ta da chai ki hado art spa khat san ngut te la da pat wan i ye ki total recover na do ostanga kujut ki wada chai no nagani ki kujut ne ki wada light no nagani ki kujut te po ki do khat phra ja chispa ar phau songun te ki wa yap wan na do ostanga ni ki kujut te po ki hado lespa iwingut te la da ya kalam wan i ka case ko dang im dang ema po ka jing sumar ka te de point so jar lespa le phau phrang te ye ka recovery rate hapo ka meghalaya da poi ga do nya pa kan de point ru phau 8% te sechi sin kar pa dai phi snya ba ye subscribe khnang wa yo chu chu bi ye ki khu bor ki wat thumme khublai chi bo ye phi baro